Marko kao i uvek poriče. U emisiji Pitanje gledalaca kao jedno od neizbježnih bili upućeni Marku Miljkoviću, a ticalo se njegovog muvanja sa Jelenom Pešić. Podsjetimo, ovu emisiju vodi voditelj Milan Milošević. Zar nije pravi razlog što si se onako grubo drao na svoju devojku i oterao je sa žurke da bi gledao Pešićku, glasilo je pitanje od gledalaca. Odgovara Marko, razlog je konstantno prebacivanje da nema pažnje, konstantno pored i našu vezu sa nekom drugom, mene sa nekim drugim čovekom. Nikakve druge skrivene varijante ne dolaze u obzir, naveo je učesnik zadruge, a dečko Lune Đegani Marko Miljković. Nisam primetila da Marko gleda, ali sam videla da je tu. To je bio jedini sto za kom je bilo ljudi, rekla je u svoju odbranu Jelena Pešić. Vama preostaje da celu ovu situaciju pogledate na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, da ukoliko niste, da se pretplatite na naš YouTube kanal Balkan Vesti.